yo ya da ICU oxygen si ya so ya pa ya ho a epanisi asabre ya no afi na musanso akwata moto 1 cd edi ababeto a ya petro na afei yi diesel so na musanso di 20 pesos akwato gas so ya no ane se na mene enti dom kuma ne se wo mu de wo mu no se sabisabio de wo mampanini ene mpanimfo aye sese wo mu apostpondi no wo mu se ya niwuo ana enam so ama na aye ne sa mane fa nkwahye bia Iran ne Israel fo nto kwa bia na yi dom kuma no wo mu modene bo ene wo mu kode a wo mu konye ena enam so aye hu ni sei na wo mu kire wo mu nsem bio no ene wo mu sei global crude oil price ya opani e ka ho asemi wasi we wode kwahye Iran ene Israel nto kwa ya akwa enso no wo mu akasa management e kwaso wo mu ntumi nka entini said ya wamu ya sa we praise city said ya city no etimi ene dollar no ekote penko na so setel enema boa ya de no wonu se Ghana fo ahu said ya eko na wamu dom kuma de wonu bakoso a so mbeka no kre e de a kire Ghana fo sanya atwompa de wamu nya bi da enti ndisi amanyoko no edom kuma wamu wamra hye badwafie se wamu ka kire mo se U10 ana mo ye no ma hye da beda da Ghana fo se energy sector levy no mu ye free ho na mo suspend na wo mu ana sam de kwhye ba bi fufura wamu so wamu besom wamu so mu so mbeka ma Ghana fo nyina ate ese mo da yen na tu omo da yen se wa ya na da yen ye kwa atoya mantam mu na atoya mantam mu no ni ayakoya no ho aye osoafo ye ho mantam no so yera aye Joseph Nelson and what in Sembia to Jan watch I say. Adia bi akoso awa ne mantam no mu wodwene ho a sabe wonte ase esan say mansini ani kropon ye wa ne mantam no mu eye makoma saa no edu enan waba ye wa hwehwemu ahunu say emu makoma du mienu de asase no amanfo odwiri ni papa one day two from agudi ye am famra kwanso illegal mining galamse yi enu omgusu a wona ye nkakra on potam ho a out of 14 district I want important no emu makoma du mienu 12 de wo madwiri nsase no nyina aka mienu pe mienu na aka no mpo no wanhwe ye no amfa na yansi fam a asampa ena beto no wo de sansem wo nyina to dwa e wo bra Ghana Chamber of Mines wo mpanifo ekopie na kache na woni won bon komo ni nyina ne se mpanifo a wo yi won so meda Ghana Chamber of Mines ano no wo de wo mo ekwakoche wo soafo enu a kire ne se we ni mu ni mpanifo a eba bedi wo ma no na maboa atoto ne ma ama ne nyina akonkan ena pani ye se dabi amma kama sem ya na ya pa enu nti wo baka na sem e de ya kire mpanifo yi na emom wo kan nyina na wo ka de ya hye won se wo munye ne won betumi bia ya won betumi aboa ama saa de wo ya ekoso no eto atimi atwa esan se wo mo ene mpanifo nyina kabomu a mpanise baanu so a emia na se baanu so na emia eye straight pa ya no betimi aboa ama bibia nso atimi akonkan pa afei multinational companies ya wo nyina so betimi aka bia ba mu ama ne nyina akonkan no won ne wo nyina nkamom na wamomwa na amramdwuma emfamra kwan mu asese eji ne mantam no aboso no wamo entimi entu ase wo galanse mu ensense mu opie mu ofifini emantam mu a apa denchira epoye ekurosini bedwanim na afei atoye galamsefu a wanum won potam na afei wamo amanfi east wanum aka wamo ho bomu aye galamsefu enhyiemu na wemu no wamo sanya galamsefu wamo se a small scale miners meeting na wanum ekoi na dwumadie no ekoso ewo dia so a eno no ewo apa denchira west krosini ebedwanim wamo assembly ho no na dwumadie no wamo de hyehso empanimfo anintini ni atwotwo wuro enye upiemo ewo wamo mbo ban agiban a wanum so ekobi mekire aposifo kobi afei atwenrenchema abuafo na admadwumako wanum so ekobi a empanimfo ekoya wamo ekasa no disi ya wana smade sha wanum ewo apadencha atoye krosini bedwanim onyanyafo Isaac Nsia akasa ekire mu se wamo yes small scale miners no sebio sa mukwaje mo license no ni ye de mamua enkyerese wanya license nti fa ba ya de wo pe enya se wo ko ya asase no se de wo futum frana no wawie wo a no wasanso agade ho na mom sa ya ma license na kotu ofo bagudie wi a kasa so afi ba ko mfie mienu ye besanso tumi de asase no ayade fofo onyonyamfo Isaac Nsia ene sompa kase enko matwetwe no sei ne koi
Butaya ndi edueni si dwumadi ne so ne se ye behwe na nsase a emerebe no omadi kan asen no sase a omede mining asen no ye be de ye betimi enya ne back ye be reclaim na afi ye kwan ye be fa so after reclamation ye be bo ho ban dwumadi no ene no ni dwumadi ni etinu a ne wo tu amede ma menua no miners ne se an o lances mpo se wo ye adwuma na e also wo ye no responsible ene se ba bia wo ye no e fata se wo ho na wo ye na mpa na e na wo wi a utimi kata amna ne so me ye tse de tia utimi kata so a eme na ye na wuntimi kata so de na chese adwuma na wo ye le mfata se wo be ye enu ti afutu amde mo se ye ba na please ye be chewa pe na wa amfrɛ me se me de me ready say me be kondo sa nsɛm no DCE ya wasuma adehia wanom awa apadenchira atoye krosi ni bedwanem e won finfini emantamo ene okasa onanyamfo Isaac Insia eno achi no na PRO a wono okasa edema small scale miners association a wanom e 1% ho owura Azari Sylvester wono so kyerkyeremu said yes small scale miners no wamo modembo a wanom ebo na onum si binum ena ha womo enti ni bimu shada ya womo camouflage se womo yes small scale miners anso no me gamsefo na womo gu womo anim ase nsem eni Jumadia ene yebedi ye pa ye kwan ye befa so a jumadia ye die no because ye de jumadia na to ye ho se eno ne be ye na ma ye sa akoya no enti ye be dwundwene e kwan ye befa so a ye be ye ne ye ni yi se de abre no bi aban bako aban bi oba bi no tu small scale miners so sa eno no ye nipakuo bi a omo ye adwuma no kwan a emfa mra kwan so ena de sa nsusanso no ebre Enwachi no ebra owura Azari Sylvester awano akasa edema small scale miners association a wanom ewa apadenchira epoye na afi atoye ene amafi east no wakasa wiye na chi no opani baako a wano so de wose agya upiemu wa amafi east a waye adwuma na chepa eba no small scale miners na waye mu ache ema obia anim no owura Soku Anthony wano so ekasa ye kire mu sei wano de wane ne mafa omo mpotam omo wie bia wo kata so ninsem ni ye ka danger point a ye pese be bia ha agene pa ye ka se ye kwan mu nyina ye sika enti be bia ha agene bi ti se bia dia yi ho ye me di mani ehu na se bia me kan eni be bia ha agena mani ye betimi aye no o ma ye nyawe to chi su no ye be hwe na aye sa ne kata su nyina ma na ye di kan plot kra eno ko hwa ni nyina ye small channel aya amna nko fi se mu ni mutumi me che boys ye do mu ba police station ya ayemfo no ma ya we se asaso no mu na yo ho dia enti so ya adwuma wie na kata su wie a so dan no ma de de ma wo enti e ho no na minute mi bia se na ko ene e wa ya amna ye no so association ni nya power se police for ba ma power ya se bia e be ka no police so e be bia chi no ma ko ye se ensam na ye ka no enu kura wo mu a Titinani adema small scale miners association wanamwa Amafi East about some peswa so eno atri no ana police adwumaku a wanom so ekopie mu adwumade na se ekasa ye bie wamo so ene so mpaka se twetwe nkomo edisui. Yesterday we even met the regional community council as to how to reclaim the land. You know, after they have degraded the land, then they just leave the pits uncovered, and we know the number of people who have been falling into these pits and meeting their untimely death. And so I think that is the vision now, and it's laudable. So the onus is on you, those who are doing the work. You know, the security service, the hours is to enforce the law. If you are not licensed, Honorable DC has spoken about it. Before you undertake this activity, you must have a license. You must go through a lot of processes before you will be given certificate to mine. And where you are able to mine, you must have a concession registered. Small scale miners ya wanom ewa apadenchira atoye krosi ni bedwanim ena afi wanom a wamo ewa Amafi East abatoon peswa so ena apadenchira epoye wanom emitia wanom koye ewo diaso ena ye ne mpanifo yi etwetwe nkoma posi ni a wakasa yi wonu su kopie mu adwumade ya se bi na ye to ansam ne so ne de ani akyeremu ewo ensem foforo mu ukopie mu ewo enfifi mantam a Gomua East empatam ho no atorenche maboafo ye empatam ho akeka won ho sanse wo mo so wo ntena se ma asem ma ansa anu nti
wana keka won ho no empotam ho nyina wo mo etete gotasi mu a wo ho na afi nso titru pa ne kaso ade konyanya no kwan ne so ho no nyifinfi wo nyina wo mo ehwe no ai no betumi bia ahwe se gotasi mu achokie ya ensuo tope na akwafa wo yenne ede abramanfo ye won potam ho na afei ye ba besu ede egu won na demofo so no etwa se ebre ye wo mu free disaster management no mo ba disaster prevention se ba ya asem ni nkosi kura ansa na ya tonsa de afre won na wo koduru ho na mo gu so etete gatas nu mu no ano na ya ma ne boni kwaku adema ansu edi wan achi eno am ye se da bi se ya ba de a ene kwaku adema nyi sa asem we no ntomaga ema ne ganafo titru pa ne wonu mu a efrigo mu east mansi no mu se one more tempotam hono gatas ye won potam hono ya anye se wo mo nto boda ngum ena ne yeto so mienu wo mo antetimu a wo mo na betwoki wo titru pa ne dwomfo ma no wo so wo mo wie pe wo mo ye nuom be wie a no wo mo asa akotu ngura ne de agum eba pe no wo mo san fra ban enu nti na sesei woni ka on siesi animu e de yi gatas num nyina sa ne ebe ya nsuo ne tope ebetimi afa mu toten na akọ ne ba bie na wo mu nim na ne adanto so ne ma Omodia Sunday Sadia Webie, Edia Quaco Gumubio, Yampenifo Bachelor. What one can so back once. And pay not more any immigration. Yakabumu as a task force. Any or more stores in the area, Yeno Makasa, they should come out. They na yem Kambumuna, Yentimi got any Senabaya, Usonu, a tar, and the forgot any, and for finance. Bausha. 8 years, Obi got an almost 2 and up got an. Two shall got an asini na there. Bia agency ye bia say one day nsuo to na ye to mo sase mo hwa no mo a ante mo hu de ekoso ha no de tin say wo hwa enfi bia ye bia yankasa because gates no mo hwa gates no e ha no dada nsuo no etimi fam but e ba kan say be ka say o etimi mo fune ye che say wo ha na wo yankasa wo mo si gata no ene sa na pe yankasa ate agum a ye hwa kwan say be yi ma to ye de ye example amom ye hwa kwan say next month yam yadma stop bia emie yam yadma next month e say be no stop bia emie ye make sure say be chele samom nyina yemo 12 o'clock stop bia embi se de be ya oman no nti no obasen wan kasa wotre no no na biso aka Ghana man nyina yetim no sane ebe ye bi beka Ghana man nyina nti ane wan ebre na owie ye pe we pani kro kasa ye yewra Hassan Amidu wono na edi na admofo no anim ya oni omanfo no nyina so kasa oto nkra yi ede ma kwaku adema na owie ye pe ana immigration officer ya ono so ka hono bie ya e friend say assistant superintendent of immigration ASI Ebenezer Dennis Ichawe wono so yes no kure we enya na admofo nko adwuma wono so ka hono bie na mpempi no ya na ja wan adwuma no wan ye busy pa na so wonu hu say na admofo ye no hu say da bi wo mo so mpatam ho e so wo mo ye no mo ye kwasafo dwuma ne bie na ye nsa na ho sane ye be ya afi bia na abre bia no wono na admofo be ka bomu na wo ya tete gotas num na no atimi aboa ama my proper Ghana yetimi akoyanim. We partnered with NADMO to help clean up from I think our end of the gutter there to the other end. Ideally, it's supposed to be something that we do continuously, but it being an exercise with NADMO, we thought it wise to partner with NADMO to clean up the water. So basically, that's why we partner with NADMO now. Ibisa SN bar. Yeah, the Umbeti na ya Guamana Yaye. Got a multi. It won't stop today. And then it will continue as time goes on. Anytime there's an invasion, yeah, Baba Guamana, say, Danny Libyan, you say, it's all right to be putting, say, a ball and you Bugatti and it's choked. And we don't have running gutters, and everywhere is stinking, and it breeds mosquito and then diseases and all of that. I'm pretty sure every Ghanaian knows we are not supposed to dispose of debris into the gutters. Into Mr. Yes, you share the amount for person to ball a gua. You bet you so a honey a hassy and you to ball. Now, we sorry, debris, and I say rubbish who that is, so that we end up coming back to this whole place, and then it becomes a whole other matter. It becomes a whole other matter. We Assistant Superintendent of Immigration, ASI Ebenezer Dennis Ichawe, and what I say, woman in Abba Kambum, Sanya Baya, Uncle for half of Rubia, Emre Wamaino.
na watwe bese mienu ekato ene bro na nya na watwe mienu ena na Ghana Registered Nurses and Midwives Association wanom atiatua ni nyina efa wanom condition of service ne enyema kakra bia wanom ayese empenifo aya so emfuinti na wase wanom ekwatena fie na womu se womu asia womu afe no womu afe pa enam so ama Ghana de hye pina sabio wanom o ma de hye yade ye ekopiem wa yade sabia pina no yade bi ba fie bi nso sabio ebi eti nananom se do na akwaya rehosam na enum no ana wosoani ana ono ena hye omanyi yapomode ho sam so nyamfa kwabra minta kando ekasa ye kire musa nka hu behia kra sei sanasifo yi omo aka na seja wanum so omo ntie na nka omo makra anka retawis no emra ni ade a no panikasi a wakasa kire ya sesei medane ade amawo opiemo ewo MPP amanyoko ma wono eni nkitahudi ebofotene owura Richard ahiagba wakasa wase sanasifo ni midwife fo ya womuti atwen ya empanimfo antumi anka ho asem ya womutena fia bese almost 2 weeks yamfa ne sa na so na ebi crash wo ma de hye ne ade no ehye sei onyanfo kwabena minta kando wa feli na wa feli no eye poto entini yampam no ma ne kwatena fie ahye no antimi hweso wobi so omo hia be 2.7 billion Ghana cedis na no ana wasamode ye omakoma so ade ma wo mo na sa wuntumi nye watena wanu a bese na watwe be mienu na fei ukoka kire vitawisi se wanu na enkoya adwuma ye no ane se na mene wasebra ye do betena aso ye no so no wo hyase se osopa opani a wo bayi no satam no Dr. Ajeman Manu wono ana na yeso ani wo hyase asopa na ase no animu adwuma ye hwe wo de kakra yi na wo sun yo enti wono de wo huni sei wa feli enti ni yen ni ho. He must go home, leave the ministry and go home. He must go. Completely unacceptable behavior. He must go home. When he was the ranking member on the health committee, did you see the things he was doing and saying? He accused Dr. Ajiba Badu for looking on for a local strike in Kumasi, Komfanoche. Matters to do with administrative professional matters, where the lab technicians, scientists were saying that certain people from the hematological side being transferred into their domain was not acceptable to them. This is a professional matter. Ajiba Badu is an accountant, a local professional matter to do with the hospital. He said that the minister looked on for that to evolve into a strike. The matter to do with the lives of Ghanaians, which matter was brought to his attention in January. He assured the people that it will be factored into the conversation of the budget. Enkita odi obofotene adema MPP amanyokuo wasono esirado onyanfo Richard ahiagba enu akasa no nti kwabra mita kandos wania wo hye apomode ho nsam so waso wa feli we kura kire se adwuma no ntumi nye ahye no ntumi hweso enti no mpanimfo mpam no onkotena fie Oswafo ya ohwe akwansra ensam so ewo mayi mu eye maami Jifa Abla Gomashi na wadensam atoja kire titiri pa ene nkoda mabunu adesuafo nyina se wobia wa ade foforo bia wobi ni eno nti ne ewo mu bia no eya hunu se ye straight na fe fato so na bibia nso nkoyi mfama wo na o ye ne sanso a na o ye amoman no enso anya wo so emfaso odensam wo nyina ekoto dwa ewo National Theatre ewo breku ana Design and Technology Institute wono mo akeka mabunu bia bomu a wo mo ehwe se nia obade de adua won mu na won betimi aye aboa ama oman no titiri pa ne yempotam watimi akonkan no atimi abamu eno ena maami Jifa Abla Gomashi wokoye ene godayi ekodi nkomo no wakire won se wonu mu wo ha nyina no obi awa ade foforo ya ewoni mu a oman ne betimi anya so mfaso nanso woka wo ho hye na se wo de ho kwhye kokoa bim na wa amoa wo ho a da bia ne ewo mu no eya na amanfo ohunu afei wo hwe wonu mu so a edwene eye bibi adebwa wo man no titiri pa ne wo no maja wo mu penti wo ye stadium ahodo yi amanfo de penti ho afa ye overhead ne overpass ahodo amanfo penti ho de colors ahodo no mo de penti na amanfo drodro ne ma wo mu nyina no ye kan say creativity e na eye adwuma eno nti ne obade de adua mu bia no wo ho kwan se wo bema eno so apie na bia nso aye kama afa wo no nso a
ekansem pa titiri pa se bia wo nwene sem bi anase wo ka bibi ode ne tirim ebo ne tirim nwene sem bi ede afo man ne ho no ema amanonefo ene kwasikoko ene wo no mu a emfiri wo man mu no ete a wo mu no sampa Ghana nso ye wajoye eno nti wo ka gida kire maburu nyina titiri ene wo no mu a ewo bibi wo mu a wo betimi ayi apie ne se ma wo bia nka ne ho nhye mu nyina momoa na akwansra dwumadie ne amanfo nso mfiri amanone emra metie mo na wo mo nhwe mo ne nam so amamonya sikapa ede agumobotom na ebusia yewramu awo Ghana we said ye be a local foreign and ye de to aso de amawo US man panini Donald Trump wakasa na nsem kayemo no no de atodwa se dia ase wo ye hu aman bi mobo amanya wo hu wo mobo no Ghana eka ho a eye makomako aduasa ezia 35 countries and wo ye hu ye mobo se de be ya ye so ye betumi abamu abapiemu awani manmu nya ba bedi djuma na ni nyina ne se post ye free mu a Washington DC wo post ye na wachire nsemu say wo hwe aman be se wo be abibre mu ase ya aman makomako aduonu enum 25 ana na eka aman bi to say Egypt ene Central Asia for ene wo mo maka ho a na wode ohye eto so nanka say ya ma visa pa senka ya de visa ma no baba betena no baba bedi udwuma no na wode sha atoso na sese de wose wo hu sa man ni nyina mobonti sese nyankopon atumi akasa edi akere no na ni nyina efa World Cup ye baba boy hu na ja Ghana for any amama be se aduasa enum a yen yaka ho no yenso yanya kwan aba World Cup ni bi na yenso yatumi ababa ba hye ni so ade na ebra owura Donald Trump elkratai efrim wo Washington DC wanum ba bia wo modi wo monua makwato koto eba no na wo mo abomu say she watchurofo pani a wupiemu a Morocco a wano watchuro na ne US nso said ye wamo sem empanifo a wamo ehwe diplomatic ayi ensansam no ho no wamo kiresem no wamo say said ye na Ghana fo ana fei aman besa duasa enum yi a yaka ho asem yi ebra owura Donald Trump di wo hye eto so sanke ye mo wamo visa sansa ye wamo aya doso e hododo wamo ka ho bi kura na US na enema nkoyie no wamo de sa wo hye nto so wamo so besa ne fa besa aduosia na wamo kura no mo yira wamo se wo wura ya said ye wo ya age ho sa bi sei bibia na se yaka wonfa na se yaka fa nso enei se nyankopon ayadom no owura Donald Trump sa hye no wayi di afiri honom na Ghana yaka ho a ya sempa a ya dane achi ade asomwo ene ye motau na yanko Iran ene Israel wo mo ntokwa mu nam sumpo ema sese Ghana dumso levy na say fuel levy ye free ho a minority force warranty ase ye nyin free ho kra ye ntwam no ye nko gina wo mo ntokwa mu kakra yama ne bofo ya enurada woto ye nkra ade free ho no ene nso asansoma bi ade abra ye wo kire sese Iran fo won ya to missiles fo bu fufuro bi kura mpo asa akopie Israel na ekọ Israel no Israel kroba akọ e friend say Batiyam eho na akọ akodu na ekọ ye na busia join yen e wo Facebook ne so join yen e wo Facebook ne so na odi efo ni behwa de esisi a attack ya akọ ho ene se ne e prepare nkrofo ene dan a eduregu e wo mpatam ho no enya asem keto akra e wo Israel na yamane boni no wo kogina ho na wo hu se ne adema no e koso no wo hyeda e rekodo kakra bi se ne hote no e de sende yen odi ye ntie se ne adwumadie ne koso ho Wala enu amu gam wala fa video ne to so abusia se o join yen e wo Facebook SOMPA 106.5 FM Accra wo be hunu se ne video ne da so na amanebo ya efri
Israel eba ene se si die asat se edit kase yi brɛ edit sa video we ene se ne wutie feed ni bi wa unkita Facebook na se uni Facebook no wutie radio no wote sound no won che se anya hwe kura no nipa dudie woni ahwere woni nkwa ewo mu ya nipa eboro bɛyɛ se wo ha woni nyina eprepra ewo ho na eno ena amanfo ahyase etrete wonsa ewo do na kwaku Trump so se we kura no wo benim hu bi ena Trump se debi sa de we yakɔ so sa we pa de America woni nim ho hwe eno nti obi ahwɛ eno anfa America ama mehyemu enso ewo eho enomo ewie abusia we so ena ye gina eyawra hosem pa Israel ni Iran tokwa no eyawra hosem eso ne ye gina na secure sanitary pad kase ya ye be secure no kama ede ema awo no ye de esie hyenenso say secure sanitary pad no enya na ewo ba bia ne bo no eye 10 Ghana cedis pe asante mantam mu no Mama Excellent Cosmetics ene wabie Mama Excellent Cosmetics udru wa ni awupe nyina obenya eye pad ya ma no ede mo ntina akoye Father's Day ejei o mama no tobi ma wan why o mama no tobi ma wan ena wo yire nso tonedo so puom kogu store room ho wo hia no wakwa akoyi na bibia ye fine suagu ho na won yusu adum pz eho ena Mama Excellent Cosmetics ewo ena fe kwada so estate taxi station ho no a old as performance le mu ho no nso abutu ya afre 0243 862 158 na fe one no abo enkomo afe endpoint homeopathy clinic wano nso wase I'm free ubeye free ubede ho e de free nyade wahodo nyina mu a na ye endpoint homeopathy clinic wano e na edumabo wo ayi sa wa hawo nyina e de free so awo na ma e wa wade mu da bia ne ye bom so sujotire afe mema da bia na wa ye oba oho o mema ye ne nkoyie saa no amesrew ko hu endpoint homeopathy clinic fo na wone mo pa wasa bo wontiri mu ne mo brabo mu nyina ene wo hawo aba mu a ye babo yi saa wo hawo nyina e de afri wo so ye wo kro no mabo hia e wo kumase ene nkran ha so Spinters Road shell signboard ho so ye butu ho e ya afre ye 0244 867 068 na fe one yen abo enkomo the sciatica commandant e number 1 ebi ni nanim ni nachi wono ene wotimi ye hwehwemu wotwa abosompoko abrochire ekoye bro ne fita hu hwehwemu hu ne se yade bi hya ne ho ye frɛ ne sciatica en wo side hu aduro de ka no ema WHO bo na ba so sampa 21st clinic one bo won ho modene pa 21st clinic one money from the sciatica commandant no 21st clinic one money from say the pay setters one about kwan to ho e ma wiase amansan nyina hu se e fra yade bi sciatica 21st clinic wo krom pa me pa cho na kira kwan Ghana ha ba bia washeta ho ye bi ye nkrobata makomako edunum e na we man Ghana mu ye je numbers no e free bra ye sha ye adwumadi ase edi besi nne ye number ba akopɛ ye nsesa no san ye adwuma panti e ya frɛ ye 0540 311 311 0540 311 311 kasiye etwa ne ho ewa nkran ha sompa 106.5 FM enafe ekwatefa mu ewa santimantem sompa 93.1 FM ayiko 100.9 adamfopa radio pari wano so bogu mu sompa 101.1 ewa takwa 103.3 ewa takurade enafe 106.1 ewa tachiman 98.9 ewa sunyan enafe 90.7 ewa nkranza sompa 101.3 enso ewa doma ena wudi koda na so sompa FM eno si etwaguye Facebook no aya sompa 106.5 FM Accra and YouTube aya sompa FM live and some out here no ye kruchere nyina so e de akwakogu www.sompaonline.com eno ene sen yete enso ewo eho no mo na ye kwa na abake Obrempong Facebook no kakra banka uhwe egu mu ma ene ye kwa YouTube YouTube fiegu ho maye fiegu ho maye entinani ebusiansa na de YouTube messages no ebeba no ensama ya didi wontoa ewo baabi a wote yenka free bia ebi ene sei onanyafo kwabena minti aka ndoso ani a wono ehya pomode ho nsam so ena owura Richard Ahiagba a wono so ekasa de man pipia manwuko no eka kire ne se wano anka baya waresign ayampam no esansa nurse fo ani midwife fo strike no wantumi anso mu yenti won fira adwuma no so Ministry of Energy and Green Transition kyerese no kre wo mo suspend 1 Ghana cedi no a wo baba je ni nyina agina
Israel any Iran one in Tokanomu. Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama say Aswaya Wamosha or Mayesikasem and Afaswaya Mohusha one the near one some sure. What will be a new come na Iraq any Iran any Israel and Tukwe said Yabaya and Koma fan go bo enkoye din wo mu hwehwe niemem na wo ensafo fro mu no so Iran Israel for antokoi wo mu asoma mesase foforo e de akogu ho a enya asem kuma manam so nipa du afrimu a nipa oha ene nachi enso eprepra na Facebook comment kakra ye ba ye no na obi ka se sound no e wo Facebook no na obi ka ho asem so ya ratify bibia ya okay Starboy you are live and clear. Ewo ahafu mem nyame shira pa amanfo ka sound no ho asem so ya bibia be fine ya ni nyina ewo eho no mo bibia ya correct we so say piaga say happy Father's Day to all fathers nyankopon enshira wo bibia nti Father's Day abamu die na me ankasa me sofo our sanse me spiritual father prophet Messiah Mensa Yankopon Shirano. Happy Father's Day. Yankopon Shirano. Na ontina nim enchirano. House of Faith Ministries. Nkoko Region B. NFA your original pastor Nkasa Reverend Alexander Ishan Sapi. Ono so Yankopon Shirano. NFA Dome House of Faith asafoma ene asafom penifo ene mema ewo mu nyina sha say Reverend Zato ene Reverend Odro Elder Reynolds ene omo aka nyina no yema obia happy Father's Day nyankopon hira obi bia na wonte nanim emfa enkyerem Abusia apasimaka de hia ya je penesi adwa original ye ebesom wo ebensam edifri SOMPA 106.5 FM a ewa akra etwa ye affiliate station ni nyina so no ye muni kom se epen midini ABENA BADU ADEPA Kofi Mene Obrempong na kwaku ampoma yesi ha